Oke guys, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, mau ke rumah. Hari ini gue mau ke rumah tante gue guys. Letaknya di Oke guys, hari ini gue riding ke rumah tante gue guys. Kalian gue mau nge-vlog tempatnya guys, lintasan kereta ya guys. Gue belok sini guys. Oke guys, lanjut. Bang guys.
Hari ini lagi panas banget nih guys. Tadi sih hujan sebentar, terus panas lagi. Ya mudah-mudahan aja sih sampai sore nggak hujan. Alhamdulillah nih guys, cuacanya lagi hujan sebentar, terus panas lagi guys. Gue udah mau masuk ke gang ini guys. Gangnya kecil guys. Guys, enak guys tempatnya. Danau nih guys. Ajib guys.
Gua mau menuju ke rumah tante gua guys. Wow, Sertu guys. Ini guys ya. Tempatnya enak guys. Situasinya tuh itulah buat istirahat, enak nih guys tempatnya guys ya, apalagi udah sore kayak gini tempatnya lebih enak lagi gitu kan guys ya. Di Citayam di Sertu ya guys. Pantengin ya guys. Waktu ini. Iya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Bye. Getek guys. Enak ini tempatnya, ya kan? Ini gue di pinggiran Sertu guys. Jalannya tuh cuman pas buat motor. Mungkin kalau motornya dua deh, harus ada salah satu harus ada yang ngalah guys. Guys ya, ini gue udah sore banget guys ke rumah tante gue guys. Oke lanjut guys. Isinya ada di layar. Itu ya guys.
Gue udah mau mendekati ada bebek-bebekan gitu guys, tapi di seberang guys bebek-bebekannya guys. Ya sekalian Tangkap, Bray. Haut. guys. Ya, Tommy Ardi. Ini guys. Kita susurin. Oke. Pantengin ya guys. Gua lagi mau coba. Oke guys, lanjut guys. Gua tetap telusurin ya guys. Ini perdesaan, ini perkampungan di Citayam, di Sertu ya guys. Siapa? Di salah satu Sertu ya guys. Sertu ini bagus guys, bersih, ya kan? Apa ya? Ya, kamu nilai aja ya kan? Tuh, bersih. Ya kan? Bersih guys, gerimis guys. Oke guys, hari ini gua cukup sampai di sini guys, gua tutup ya guys, karena cuacanya udah gerimis. Oke guys.
guys, hujan guys. Turun dulu ya guys, soalnya udah turun hujan. Oke guys, gue tutup ya guys. Oke, jangan lupa nih guys, selalu didukung like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, see you guys. Oke guys, ini gue udah mau nyampe di rumah gue ya guys. Assalamualaikum. Iya. Aduh ya Allah. Tadi kan. Oke guys, berangkat. Tante gue ya guys, belakang nih guys. Nah guys, tante gue ya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Dia lewat Laskar. Hah? Iya. Dan ke depan macet. Ya udahlah, lewat Laskar. Iya. 3 juta tuh. Iya. Mahal, elektrik.
Iya, udah mendung. Iya. Hmm? Lurus aja sana. No. Oke guys, ini guys ya, ini gue boncengan sama tante gue guys. Udah ketemu nih guys. Nah, guys. Madepnya sini dong. Madepnya ke sini. Nah, jadi kelihatan. Madepnya sini palanya. No. Nih guys, tante gua guys. Nih guys ya. Iya. Memang selalu jaga kesehatan. Dari rumah tante gua guys menuju ke rumah gua guys.
Hah? I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Pagi sampai nih guys. Comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test, and I feel so depressed. Can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Iya emang kalau ini pagi rame. Hah? I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. Desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Pakai sendal dong. Ah. Alhamdulillah.